Ima razloga da obeležavamo pre svega da bismo se prisjetili kako bi parlament trebalo da izgleda, odnosno kako institucija kao što je Narodna skupština treba da štiti prava i interese građana. S druge strane, sasvim izvesno ne treba da slavimo dan parlamentarizma s obzirom da već jako dugo nema šta da se slavi u pogledu rada Skupštine. Za mene je pitanje šta mi to imamo da slavimo. Mi nemamo da slavimo ništa. U Srbiji je demokratija slomljena, u Srbiji je parlament razrušen. Nemamo mi šta da slavimo. Samo treba da podsjećamo građane na to gde su nam danas institucije i da moramo svakog dana da se borimo da ih vratimo građanima. Međunarodni dan parlamentarizma bi trebalo obeležiti na način da se građanima pokaže kako u stvari parlament treba da izgleda, koji je njegov značaj i koja je njegova osnovna uloga. Kada je reč o parlamentu u Srbiji, pre bi trebalo dati parastos parlamentu i parlamentarnom životu. Prosto današnji parlament je pretvoren u privatnu tribinu vladajuće stranke koja ga koristi za širenje mržnje, uvrede svojim stvarnim ili zamišljenim protivnicima i prosto radi sve ono što nije uloga parlamenta i sve je ono kako parlament u stvari ne treba da izgleda. Činjenica je da građani nisu dovoljno upoznati sa radom Skupštine i da razgovore i rasprave koje se vode u Skupštini pre svega vide kao neku vrstu stranačke rasprave, dakle ne rasprave koje je nužno rasprava u javnom interesu koja bi trebala da dovede do najboljih mogućih zakona, do najbolje moguće kontrole rada izvršne vlasti i svega onoga što u stvari jeste sama funkcija parlamenta i samih parlamentaraca koji su zapravo naši predstavnici. Pretpostavljam da nisu dovoljno upoznati, ne bih mogao da to i tvrdim, osim na osnovu istraživanja koje svake godine radi CRTA koja pokazuje da nisu. Dakle, ne postoji komunikacija Narodne skupštine ni sa građanima, niti sa bilo kojim drugim akterom javno-političkog života. Narodna skupština se pretvorila u šalter za overu dokumenata vlade. Građani su umorni od Skupštine. Prosto građani više ne verujem da gledaju rasprave jer nemaju šta da gledaju. Umesto da slušamo rasprave o svakom zarezu u zakonu koji se nalazi na dnevnom redu, mi slušamo najprizemnije i najnepristojnije izraze i prosto sumnjam da su građani željni toga. Trenutno najvažnija tema iz naše perspektive jeste pitanje siromaštva, odnosno socijalnog isključivanja jako velikog broja ljudi i posledice koje je pandemija COVID imala na najugroženije. Mi, nažalost, nemamo prilike da vidimo da se Skupština zapravo tim pitanjima bavi, niti vidimo da postoji bilo kakav način, niti plan da zapravo narodni poslanici se aktivnije uključe u rešavanje nagomilanih problema koje se tiču siromaštva i socijalnog uključivanja u Srbiji, pri čemu je svaki četvrti građanin u riziku od siromaštva i jako veliki broj ljudi je u stvari potpuno nemogućnosti da od početka do kraja meseca obezbedi egzistenciju. Ove godine je Narodna skupština donela nekoliko veoma važnih zakona, zakon o klimatskim promenama, zakon o obnovljivim izvorima energije, a ti zakoni će sada da se popravljaju sa po 20 i nešto podzakonskih akata. To nisu zakoni, to su smernice. Dakle, ponavljam, Skupština jednostavno sprovodi volju izvršne vlasti, tako da očekivanja da će se tamo desiti nešto spektakularno nisu velika. Ja se nadam da će Republika Srbija ove godine usvojiti zakon o proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, da se makar malo uskladimo sa odredbama Evropske unije. Svaki zakon, svaka odluka koja se nađe na dnevnom redu Skupštine je izuzetno važna i prosto osim što se više ne razmatraju zakoni, što se više ništa ne radi, ono što je najvažnije i što bi trebalo isticati u prvi plan jeste da se parlamentu vrati njegova osnovna uloga, a to je da bude da ima nadzornu ulogu nad radom vlade, da mu vlada polaže račune i svoje rezultate, a ne obrnuto da parlament bude samo protočni bojler za vladine odluke.